Parjulun mo ka muna, Jul. Jadi karsahonima dihamuna pangulan ni hurian nami Bapak Pastor do selalu narobongan ni bunganina dinaro kami magdapotok kamu sungod dalan nami magdok maulati boleh tusahonipe nagoy terbaik kami las marohamuna doon matong sungod ni dua asa titin natin pa gulang-gulang pangarahuna boleh tusahonipe nagoy terbaik kami sungod dalan nami magdok maulati tuhamuna sa lupa na siya tuhat tamatong namanggoy paso-paso